Hei hi akas fani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu sian sang puya. Sarkar le pui ek Bharat Shreshtha Bharat mulak na hnoya Governor General Dr. Vijay Kumar Singhan Manipur Meghalaya le Tripura State Tepuolin Foundation Day lom na hun Raj Bhavan Darbar Hall abot sai. Mizoram Upapol General Headquarters Ruwa tu ten Vain Khan Larsab Dr. V.K. Singh chu Raj Bhavana ankom. Hindu te into khom Praigrasa Mahakum Naimeka Mipuin Pog Negna Wangin Mi Sompanga Atliam Vanthi Delhi Assembly in Than campaign on Vorto Patling Homek Sarkar le pui ek Bharat Shreshtha Bharat Malagna Noya Governor General Dr. Vijay Kumar Singhan Manipur Meghalaya le Tripura State Tepuolin Foundation Day lom na hun Raj Bhavan Darbar Hall abot saya Heng State Pathum te Foundation Day January samni pakhat khani a Rem chanjok na wangin voina manani Governor Chuan Kalkhom te chu Manipur Meghalaya le Tripura State Foundation Day Policy by booking du sangna hlana ek Bharat Shreshtha Bharat Kaltanga State dangte din champha inlom sak thin chuam Indiaram culture house sak zel in pum khaji a pholangani ati a Prime Minister in Indiaram chu kum sahni samli paseria ramchang kangla intodel Viksit Bharat hlan kai atum konga marchak state te chuan din mun poimotak anlu ti soin Indiaram marchak mun poimotak thenam ram boin achi mekte hualvela kan oma hemikar a hin ramin pum khana turin mo phurna anasat pha ani ati Larsab chuan Foundation Day lom turakal khom te chu tunhma aya impole zual nan state dangten hamzia rang le nun phung te phur thaka hria chen tum tur le za thiam tum turin cha a marchak state te le Indiaram hun dangte tunhma zong aya anin pota cholo momati thu sein thalai te chu an hoi her ti za de do turina fuya state rang ayo thu sei tu le namlam moi tak tak en tir tu te fokamati thu sein Viksit Bharat ni theitura thei top chho puya som hal bokani heuna hian Manipur Governor Pu J Kumar Bala Meghalaya Governor Pu H Vijay Shankar le Tripura Governor Pu Industry na ready nalu te video message clear hawani a Manipur State ayo Dr. Rebecca Angom Associate Professor PUC Meghalaya ayo P Premika Bla Chief Manager SBI le Tripura ayo Dr. Anchita Badia Assistant Professor MZU te hna tangin thu soinga thlakani a State Pathum Zirlai Ripan Satanga Telten namlaman entir ani Mizoram Upapol MUP General Headquarters Ruwa tu te chuan an President Punghak Lian Moi Hovin Vain Khan Larsab Dr. V.K. Singh chu Raj Bhavan ankoma heuna hin MUP ho tu te chuan Governor hi du saknan hlana kumu pateta na ham thanna omte tar langin thei top so pui turin an nge na heng ba ka hian Mizoram mason ne na poimo sang te an soi pui ni Wedve Khan Pu Virendra Kumar Jakar Executive Director NHIDCL Regional Office chuan Larsab hi muin Mizorama NHIDCL malana sang te an soi du na Larsab chuan project sang te hun bituk chunga thataka zo fel thei tura tanla turina cha a abikit Mizoram mo chak lakna kong pui sai rang na silchar po tu National Highway siam na chu ngai poimo turin acha ani Mizoram chunga kum sang ni somni pli chungin marcha quintal sanga zere somnga pariat le KG sanga samupanga chenani a quintal singthum sang seri zoko somni pokwa le KG sali somseri panga tharcho be se ni Agriculture Department sin sia danin Mizoram chunga marcha chin atan hian ram acre singkha sangkha zere somthum pakhade biga somli pani manani a rampum anga chutin chungko sangret zaruk samret paseri ten marcha hi an chingani Mizoram district sang zinga marcha hi Aizawl district a chungko sangkha za somthum pore ten ram acre sangkha jani som paret azaw quintal somli pathum le KG zaseri somthum panga anchina tangin quintal sangni zali somthum panga le KG zaruk panga tharso be se ni a district dang pariat lunglei si ha longklai kolosip serchip khozol sai to le na thiala po chungko sangruk zathum somli panga ten ram acre sangriat zathum somni pure da biga somni panga zawa marcha hi anching ani Mizoram district zinga marcha ching nember hi Champhai district ania Champhai district a chungko zariat somnga pakhaten marcha quintal za som sari pasari le KG zanhi le pani anchina tangin quintal sangni za som thum le KG som kwa pakhat thar chu be sei ania marcha ching kember district hi mami district nin chungko zathum somnga pathum ten marcha quintal som pakhat le KG li anchina quintal zariat somriat pathum le KG hi thar chua be sei ani bok John Valal chuanga Agashwani News Aizawl St. Paul's Higher Secondary School zirlai lalun sangral te Paul som zirlai chu kum sangni somni panga pariksa pe charcha 8 edition Prime Minister Narendra Modi den inkom turat hanani Prime Minister Narendra Modi hova
zirna chungchanga income hona pariksha pe charcha hian ram chunga zirlai sang than chu ate antel thina kumina hian zirlai za chungin Delhi an pan hnu zirlai somthum paruk chu Prime Minister nen income hona hian antel theidon ani lanun sangral te chon Prime Minister kom tura thana ni chu lom amati thu soin ram chunga zirna in ma ason theina na ke pe na lom thu hrila tumati a he aya tan la zol zel turin hril atum thu a soibok ani Kumsang ni somni panga parisha pe charcha 8th edition na Prime Minister Kongtura thanswa ka ni kalom le ani Prime Minister Kongtura thanswa ka ni ti ka shad khan makatin kalom me ma phulo ka inti ani Prime Minister global thengchu ni ila kanrama education na veja te lom thu ka shil anga he aya chan zo so turin ka fuip du bokang Prime Minister Aizawl income na hian ramchung zirano pangchus exam awanga anril ru hana chawjang khaizongin Prime Minister en hunman puithina zirlai te ba ka zirti tu tele nu le paten Prime Minister zone an zota nikuma khan January thato pa heuni manani a thudon danin kumina po January thato pa hian man le tura be sei ani lungai district chung putlunga si khuwa chung ko samni pakhat velten oil palm na setaknan ching meka pu johomani oil palm grower association president putlunga si chuan ara keze chengsom pangain Patanjali company ten ani sak theidon ani ati nikum le kum salam khan keze cheng kuale pisom li in company hen collection center train ani sak soya tuna akhralna tur cheng sompanga ti san aluni ta chulo momati thu soya ma ni thanem ngai na he thlai ching ani thule an khuwa lo nei tu te po aphak ang tok toka azirtir vethin thu soya tuna chuan chungko engmaza tin he thlai hi intun nan an hmangta ani ati All palm kan chin na chan hi chu ke ni hi kan re thei em ma chung kwa in to del thei natura zir tirna ni pa in all palm hi kan chinga Chanchinthar hi Akashvani Aizawl tanga pun ani AIR News Aizawl YouTube channel All India Radio News Aizawl Facebook page le news on air.gov.in te Chanchinthar ngai thak le chhir thia da ani tang tuk jing da sarila chan via Chanchinthar pon le ani ang Hindu te into khom Praigra samahakum nei meka mi puin pong na wangin mi sompanga aitlem lo banthia mitang engemaza tin liaman tuar President Draupadi Murmu le Prime Minister Narendra Modi te chuan van na thlang chu point ti thu soin an thinlung an hlen ti a President Murmu chuan mi thi chung te torpui thu soin liam tur te po andam le thoi the na du sakna hlanani Prime Minister Modi point sa hun pui chim turakal jinga nuna chan anom chu point ti thu soya social media kal tlangin a torpui thu thonin liam tur te po dam thoi turin du sakna hlanani Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath chuan tukin dar khat atanga dan in Karwel Khan indai dana bang siam chu mitam takin an bo cheta wangin van do ne thlengati a liam tor te hi dam doina rang taka hroi ngal ani thu soya tundin huna mahakum ba hian mi viable chhere atanga viable che somvel an thlen thu asoi ani रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर जहां पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं Delhi Assembly in campaign chona vorto pathlang chhome ka BJP Aam Aadmi Party le Congress shruai tu ten khopui chu hun sang sanga van tlang khom le kongzo nin an campaign me kani Wain Khan Congress Party chon Delhi Assembly in an manifesto tlang zara heunen party shruai tu Jairam Ramesh se Pawan Khera ba ka Delhi Unit Chief Devendra Yadav te pontela an manifesto a chuan meichhia te tan cheng sangni zanga thlatina semte cheng noi samni panga thleng huam tur health insurance siamte LPG cylinder cheng zanga manle athona ration semle unit zathum thlenga thlona kolpetha man thena turte atelani hetilan Prime Minister Narendra Modi chuan Wain Khan North East Delhi ya Yamuna Khadara thu soin Delhi mi puiten sarkar thar an duati a merthete tana chen in sathei sarkar Delhi ti changkanga chen in tena tui her ho thei pethei turle tanker mafia te noi bo thei tur sarkar an duati a pomodi chuan anin tiamna zongzong te chu Delhi ya BJP an sarkar atangin hunbin nein anti hloting vek donani atibok AAP shruai tu le Delhi Chief Minister Louis Arvind Kejriwal chuan Wain Khan Batli le Timarpur thu soya Punjab Chief Minister Bhagwan Man chuan Rajouri Tilak Nagar le Vilaspuri ate campaign bokani ponto angin February ninga vote thak turani a February ni riata vote share ani ang Chanchinthar serti topna na tang pui sarkar le pui ek Bharat Shreshtha Bharat malakna hnoya Governor General Dr. Vijay Kumar Singhan Manipur Meghalaya le Tripura State Polin Foundation Day lomna hun Ras Bhavan Darbar Hall abot sai
Mizoram Upapol General Headquarters Roy Duten Vin Khandar Sab Dr. V.K. Singh Chu Ras Bhavan Ankom Hindu Ten Tokhom Praigrasa Mahakum Neimeka Mipuin Pong Nengna Wangin Mi Sompanga Atliam Levanthi Delhi Assembly in Than Campaign Chuna Vorto Patheng Mek Chu Di Zong Chu Chanchinthar Kan Puan Thei Chu Ani